Abusia for any adofono mema obibia akwaba ede ebatu ma GHS so Ghana wahala dwumedie ena ebre asosemo so fomuniaba epiatikapa enen so mede ebebesom ahwefo eni etiefo mamuni se tinti yediem yenyai echeso na prekono mo wenso yedino ehwo so ntini yebo ewra ensem no emunu ya wa ha wo man Ghana mu coronavirus dini hu bebeji mu chese ensensem akokọ so exposes asofo eto ede robbers akron for renfons and some kan kwanhia de sedane da 2020 die yetinsem ni nyina ebi na asem asto egusu achese court egusu di hu asem a ebinu kra afamu adi ewu ene dai abrantie ba ko wono so wakopiem ewa yaresabia wono so ni condition abusiafo esewani ensese ye kan edicho na me kan na chese eye professor Emmanuel Benneh University of Lagos professor na ne household in Korle-Bu 4 wamutimi siege na ye ebo ye na adwen so won beyi na de free wono ma wo mo chechire ne nsa chechire ne nan dai de to ne ye ne corridor mu ye adwen gano ne fia na ewo honum de iron rod abubobubo ne tim kopemo se papa yi ewu ya na chese woda ye ne corridor lead to the room na no na ebusia for papa yi free mu no suspect ye di kan enya no ye James Wumba awanya ne baby call wo ye on the 17th of October said the muamunim abrantie ya che no wode nsem betu edwase eyampa professor no wonwa ne ku no wonwa ene bopo na wodi tu mu no wobo ne yonku ana ne din ede opambol ejabedu enkansa wobo wonu su edi se wone no ene si sa agina ye no wone no na tu sa anamon no sede ebe ya won be papa no ede afri onum na ye omuyi papa ne di free okamponi sika abusuafo omunya free mu 450 Ghana any mobile phones na ebiemu susu PC ene de ekeka ehun agese na nhwehwemu ekoso na posifo wo mu gidie se enkrofo we mu mienu ebetimi aboa ama agese nhwehwemu asipi ama ye hubotaye ene adwenkro anase tirimu pa wo mu nya ya anase senkopanyi mu bi mpo na hyase ene wo bo wo mu epa anko mbetimi anya nanso so fofi anto ata ema prime suspect anani din edi James Wumba woto anananom ewo ensiedo anachese beto odwa kwampo ne binu nimsem food poison ne ma me kra be kan say fried rice ayi dokoko ma no eno mo fa so ede poison ono na ene dey ne yonko wo boni din a no chese ono so kan wa mechem wo pambo ejabedu enkanse sesem no wo kasa yi de abusiafo ne dabremu na enada on the Wednesday no na nke was said okoko piemu ewo court na nsemuse bekoso ne se de yebetutu na no ono susu ewo nchiremu bia na bibia watimi eyi ne di na no na wantimi anko piemu ewo court ono ma ne lawyer ne din ade Emmanuel Labi ade to court no enimu se abrantia ne din ade wo pambo chese wo yare den antese ne dabrum enye enuti ena wantimi ememe piemu wo nti wo besre court ne se one more Johnny case no enko nanim emfa emom ne no emma presiding judge ana wo honum that moment no her lordship ama aduma kwache atese wo Kaneshi district court edit to ejasem so one betimi etu date no ahye eda fofo se opambo embra there this one the medical report aba ama omba hunu sese na eno ema lawyer no so ne sa pepepa echire mu atese medical report ne ba kwampo na tese abrantie no on the 25th of November krano one more air transfer no edena Korle-Bu teaching hospital ama yakwa no operation and say yakwa treatment bi ede ama wono esanse ne yare no wo medical problem bi kakra enunti court so je ensem no etena so nhwehwemu efa document a wo mode aban wotena say agitumu empo ese ene sadiam wo mutu case no asheda kwakopim ewo December 8 2020 eno just one bedi asana just to ababia na de chiye na ne abrantie no endu sa time no no watimi akwakwaje na yare hwa wokwaje no Korle-Bu no awie atimi age na ho mekama ansa na wakwakwakopiemu ewo ehonum na ebusuafo ensem no bebetu odwa no dodo na edwen ho a wo mo ente ase ma me no krampo no echire mu ana chese ne ba no
So one bit my transfer no and if you Korle-Bu grandpa ko baby fufra anka one more epe because one musro said the James Wumba etimi efri as a force as so e bra no da yare sagba no so ja yare hesa je se fufian to ata wo hu ye no one musro se wan hwa no mo so so akwa hwere eye one more edition na so say we be ya adiamom se yenye enfa emom eno de womo entimi afa ma matuja na so bibia ni a abusuafo ye de ni nyina ebeba ba beso mo na se dem bi kan e kan Ghana for dodo na adwen ho mo se da bi professor yi a wowu ye suspect nipa a wono agitu mu bone di anka bo ha wo bechi ne se den obeka jo se nyamia minim ho hwe ensusu na wonim na ensusu we di ankwada yi je wo mo fun so otumu se eyampa eye womo ene di sa abone fosem na asa kwada agi ne mfom so atuma wie obehu ana de odi kan to do to so mienu so no fe asa ne ho to no asa ne ho to na asa bola suja eso a na brase omo dwen ho a womo nti asa womo ne se ade bi koso ewo investigation no wo se mpelifo mo wo mani na ho because womo de sa no mayi nkwada ne nyina e de afri won na afi asem no abeda ne foolish case na nya de si ebehu se professor no ni wo no wo bi enim hu bi na ne wo nipa wo di bone a wo fro se wo ku enkwada no se de ebe ya wo benya ho de asase so ha wo e na wo priwuti o na atemuda no so betimi anya sa akonya no apriwuti ana se de wo ye no asase so ye bibia mama ye ni na ho mo because ye nipa ye nchire ye ebo e wa asase eso abusianfo na ntia ba beto ye apono so se opampo wono nso so woda yare sabia on the 25th okwakwagi treatment ye clinical treatment ide na nso betimi aka ede afom wo be sha se wo pese wo yi nkwada yi na afri wo ana se wo ma pone fo se mo medie no na no ho akatua na wo monsa eka for adwenture wo bra e wo tuma GH comment section e bi mo like videos na share follow yen your IG page and your Twitter page so @GH_ meeting at the Ecclesica Padasene yebesane share. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.